Niingon sa Jesus mga igsuon sa tong ebanghelyo pagtapos nga alang kaniya ang tanan buhi dili patay. Mo tuo ba mo ani? Para kuno sa Ginoo ang tanan buhi dili patay. So sa ato pa kitang tanan ron nga nisimba og bituos Ginoo dili na gyud mamatay. Tuo mo dili. Dili man to. Di ba? Ingon ang Ginoo alang kaniya ang tanan buhi. Tuo mo dili. Nya mo tuo mo nga dili na mo mamatay. Siya. Ang nay atong kabuang motuo niya atras abanti ba. Ang tinud-anay kitang tanan dili na gyud mamatay kay ang kinabuhi nga gipaambit sa Ginoo nato kinabuhi man niya mao bitang gitawag tag larawan o kasamahan sa Ginoo. Iyang kinabuhi mo'y gipaambit nato. So dili na gyud ta mamatay kay ang Ginoo di man mamatay. Pero dunay duha ka klase sa kinabuhi. Naay kinabuhi nga sana kinabuhi nga malipayon naa say kinabuhi nga magantos. Nya kining duha ka klases kinabuhi magtipon ni dinhi sa kalibutan. Pero ini katapos nas ato dinhi gitawag og panaw nya ato ba nang ginganlag kamatayon magbuwag na ning duha. Dunay kinabuhi nga pulos na lang kalipay naa say kinabuhi nga pulos na lang pagantos. Pero dinhi sa kalibutan nasugod ni sila nga nagkuyog. Muna dinis kalibutan og mangandoy ka nga malipay gyud ka kanunay mura kag buang kay di man gina pwede gasagol man na ang pagantos og ang kalipay. Pero sagdi lang moabot rang panahon nga buwago na sa Ginoo og mao na gyud to ang importante. Way katapusang kalipay nga wa na gyud kasakit, wa say katapusang kasakit nga wa na gyud kalipay. Be kamo kuno be pangutanay mong tupad na sa may imong pilion katong way katapusang kasakit o way katapusang kalipay. Ay kana pangutana. Anang imong tupad ba pangutanay na unsa may imong gusto? Kinsa dinhing ginikanana nga sa gagmay pa gatubo pa inyo mga anak nagtudlo na gyud mo nila nga ayaw mo kahadlok pagpakamatay. Kinsa man? Wa ano? Kasagaran yun imong itudlo. Likay gyud anang sakit, likay anang kasakit, likay gyud anang kalisdanan o likay gyud anang kamatayon. Ana, muna ito itudlo. Muna sa unang pagbasa, nindot kayo ning inahan nga naay 7 ka anak. Siya mo itigdasig sa iyang mga anak nga magpakamatay. Patay yung 7. Siya itigdasig. Nya unsa may iyang gisulti? Ay mukahadlok pagpakamatay kay banhawon rata sa naghimo nato. Wala pa to si Kristo ha, kay Old Testament man eh. Pero nitlaom na siya nga mabanhaw rata. Unsa may iyang gibasihan? Ni siya ang naghimo anang kalibutan, ang naghimo aning mga bituon, ang naghimo aning mga bukid, ang naghimo ninyo diri sa sud sa kungtian nga wa ko kahibaw giunsa mo paghimo diri maura sanay mobanhaw nato. Muna ay gyud kahadlok pagpakamatay. Importante mamatay ta nga nagtuo kaniya nga milaom ni ining maong kamatayuna or kinabuhia. Mao sa nay gilauman ni Pedro Calungsod, ni San Lorenzo Ruiz ug sa tanang mga martyrs nato. Nya kamo ug kamoy ingnon sa hari nga kundi gani ka mubiya ang imong tinuhuan, putlon ko ng imong dila. Musugot mo dili? Mubiya o dili? Anong kakwinta-kwinta pa man mo diya?
Lisod magani mog ingnos Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos mobalibad magani kanugon ana Lord kanugon no. Biyai ang inyong amahan o inahan, biyai ang inyong asawa o bana, biyai ang inyong mga anak, tungod kanako o biyai ang inyong kaugalingon. Di man gani mo anak. Bisan gani ato lang minus-minusag jutay, ayaw mo paningil anang nakahulam kaninyo. Na mo balibad pamanggani ta anak. Ano? Anang buangon yung kay tastanan ba? Gi-underestimate nato o guwa nato tuhoy nga kani dayang tanan nga atong biyaan tungod og alang sa Ginoo mao di ay agianan padulong sa way katapusan nga kalipay. Muna ang atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, Ginoo inig pakita sa imong himaya mahingpit ang akong kalipay. Dili ang makalipay nato kining atong lawas gadaran is di malas. Tanawa ng mga tiwasono na kayong mga edad. Awa, di ba ang ilang lawas mo'y gadaan ilang dako kayong binuang di na kanaog sa hagdanan. Di ba? Di na manggani ka tunga sa hagdanan. Ana. Kani atong lawas, ana ni mo na ayaw ay kakuan diha. Ayaw sad ka hunahuna nga lipayon ka ng imong tupad. Kanang tupad nimo, lingi aragon ng naong nga makalipay ka na nimo. Samot na ning nagwali. Baligyaan kag slatan eh. Nyag di ka mo palit, imuon pa kang guilty. Wa mo palit, may impierno gyud mo, anaon pa. Pero ang uban sad nito o bayasan. Kay murag sakto man sad ni. Kay ang imong pagpalit og slat dinhi simbahan para man na sa simbahan, di man na para sa imong kaugalingon. Mo na ang tanan nga nipalit og slat malipayon. Atong pakpakan ang nipalit og slat. Ang atong halin sa atong dopes as of yesterday niabot nag 9,797. Pakpak. Maka tukod na gitag kumbinto ani. Pero ang nindot ang atong special slot katong para sa kang Mama Mary nga segunda patron nato nga pista kay 5,000 to ka slots atong gibaligya. Ang atong total nga halin 5,068 slots. Pakpak yapon. Hanawa ang mga wa kapalit, di ba? Wa gyud mo pakpak, masulubon kasi. Ana ra sila. Ang kanang nakapalit pakpak, yes. Ang wa kapalit ka ana lang. Mao na. Ihalad lagi ang imong kinabuhi sa Ginoo. Anha ka diya malipay. Pasabot di ay ang tuburan sa kalipay mao ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Mao na ang gitudlo sa Ginoo nato nga pagampo kanang amahan namo gauna gid diha matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit nya sa pagsulti nato ana ayaw gyud pag-ingon nga di nako kaya lisod buhaton nga naman ang Ginoo rasan maoy mulig-o nato mo na giingon ni San Pablo diri sa unang ikaduhang pagbasa nga mag-inampuay ta, maglinig-unay ta, kay lig-unon ta sa Ginoo. Nga matod pa niya diri, hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainantuson nga gihatag ni Kristo. Kini di ang pagkamainantuson kana bang the capacity to suffer grasya nas Ginoo. Testingi ikaw asawa, sige higyaw-yaw imong bana, mag-anam kabugat ang imong bation. Pero sige ingon ang Ginoo, Lord, antuson ko ning animal dako, antuson ko gining yawaan ni. Ana, di ba mag-anam sa kagaan imong bation? Kabantay man ha? Awa mo kabantay? Wa gid mo musuway. Suway lagi. Sige be, practice na imong tupad. Og di man na nimo bana, di nimo asawa, practice lang yapon ing na sugod karon antoso natika. Ana nitubag siya. May tag moingon sa siya nga same to you. Ana no?
Unya ka ng tao nga kusog kay muantos, suplaya na sa Ginoo o grasya sa pagantos, ug anha ka diha malipay. Kana bang makaamgo ka nga sa imong pagantos, nakapadayon ka, midaog ka sa imong pagantos. Mo na gibati sa mga anak katong 7 ka buok, nidaog sa pagantos, lipay kay sila, gitawag nag-triumph over suffering, ug mo na nang gitawag og the joy after pain, ang kalipay human sa kasakit. Ang Ginoo ra gyud makahatag ana, dili ang tao. Muna diri sa atong ebanghelyo nangutana, kinsa man to siyang asawa nga nakapangasawa man silang tanan? Ang Ginoo, dinhira na sa kalibutan ang asawahay dito sa langit, wa nay asawahay. Nga naman, kalipay naman nga way katapusan. Di na ka mangitag asawa, oy, di na ka mangitag bana. Kami sa mga pari, gisugda na namog puyo. Munang di nami mangitag madre. Nga naman, ang madre, wa masad mangita namo. Usahay, masipyat sad na. Kana bang maharian tas yawan o hunahuna, magka sugat-sugat sa mi panagsa. Pero og nagsunod na gitas Ginoo, di naman ta mangita anang tawhanon, kalibutanong kalipay. Kanang naagi mo gakos nimo, naagi mo hapuhap nimo, wala ta mangita na. Kamong mga asawa, tanawa og mosunod na gid mo sa Ginoo, di ba din agin mo mangita sa inyong bana, magsige na mo pangitag pare. Lagi, asa man magmisas father kay mo serve ko, ana man ninyo gud. Kamo sang mga bana ug magsige gyud mo alagad sa Ginoo, di na mo mangitag asawa, oy. Sige ra mo pangitag madre, simbahan. Ani mo simbahan? Li minister ana. Ingkaw nya pader, dili na din na nato higugma tong bana ug asawa. The more nga di na ka mangita sa imong asawa ug bana, the more ka nga makahigugma niya sa tinud-anay. Nga naman, magsige naman kag sunod sa Ginoo nga nag-ingon, bana, higugmaa ang imong asawa, dili ang silingan. Og asawa, sunda og tahura ang imong bana sa tanang higayon. Magsige naman kag sunod ana. Kinsa mang banaha ang dili malipay, nga sigihan nimog tahod, sigihan nimog sunod, di nimo sige hagyaw-yaw. Kinsa masang asawaha nga di malipay, nga ikaw ba na sige na lang kag higugma niya, imo na siyang giisip nga imong kaugalingon. Kinsa mang asawaha di malipay, ana? Di ba? Pero di ka mangitag asawa. Aron ko nang imong asawa ni kuyog og lain, kamao kang mo paabot niya. Mingon ra ka, kung nahumana mo, uli lang niya. Di ba? Okay, nag-seminar man sila dito, nag-seminar. Mubalik ra siya dire. Di na sa ka magsigig pangita sa imong bana, siging kasilo sa imong bana, igo ra kang mingon kung saan ka masaya, susundin kita, suportahan kita. Di ba? Ana, ug hangtod ang imong imong bana, muhimog mga buhat nga di na maayob, sakito na ka, tamparuson ka, kulatahon ka, magsige ra jud kag ingon, gasunod ko sa Ginoo nga nagantos, nothing gonna change my love for you. Di ba? Till death do us part. Yakin sa mga pamilyaha ang dili malig-on tungod ana. Pero suwayo, pangitaa ang imong kalipay, pangitaa ang imong bana, sigig tiks, asa naman kang animala ka, asa naman ka. Ngano di man ka mo reply, tawagan nimo cannot be reached, inig-uli, love ka day nimo, diin ka, ha? Mingon sa nimo ba na tamparuso, sige, tamparusa. Tinamparusa din mo, divorce dayon, buwag dayon, ang mga anak sad, magsingang mga yawa niya akong ginikanan, mga animal. Parting kubutas kalibutan, no? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna andam kang magpakamatay para nako. Sige na. Kay kitang tanan, kinahanglan kitang magpakamatay para sa usag-usa, aron dili ta magpinatyanay. Kay kung ako andam ko magpakamatay ninyo, di gid ta mo patyon. Kung kamusad andam mo magpakamatay pare, di jud ko ninyo sakiton, pinaagi ng dili paghuhog sa kulikta. Nga naman, kay lipayon.
o anha tada dapita mga lipay tang tanan. Pero maingon gani ka nga ako mo'y mabuhi, ako mo'y malipay, patyon tagyod ka kay babag ka sa akong kinabuhi, babag ka sa akong kalipay. Mo naroon ang kalibutan gasigi nagpinatyanay. Di na lang tamo apil nila ha. Adto tamo apil sa tagalangit. Nagkuyog ang kasakit o kalipay, pero kamaotang malipay panahon sa kalipay, kamao sa tang muantos nga malipayon panahon sa kasakit. Ug mao na ang tinuod nga kabubuton sa Dios. Di ba? Sige, ang musunod ana manindog ta.